دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی آدار 2023 روژان روژا پیشمی بویا روژا شدنی هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچه این جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا دولت که دما آلوزی و کریزان ده به دیتنا چارسریان یا دزوترین دمی ده خویادی که لباکوری کردستانی 25 روشن دسر ارتهجر درباز دبن لهینا او رژیما کو 24 ساعتان قالا مزناهیا دولت دیگه نکاریه جبو گل کنان پیدا بکه مقدورین ارتهج دبیجن جبر سرمایه حی زاروکین وان جانا خواج دزدان او سیویلین به آوه که واتدار جی گوتن اف شفی رژیما دولت ترکیه اردوغان لکوه او سلاوی ملی بکن. اردهجن گوناونداوی مرش بو کت روژا 25 مین هیجی هن مالباتان کن ندیتیه. مالباتا اکساج یک شوان مالباتانه اوت سرایا سبزده جیانا خود دومینن. ششه سباتل نافچه بازارجخ و البیستانی مرش اردهج چه بون. هر دو نافچه جی ناوندا اردهج بون. لگونده گافارلی یا بسر نافچه ناوندی یا دولکادی روغلو یا مرشه و جبر برفی و هرفی ناری گوندی آسه ما بون. مالباتا اکساج یاش 7 کسان پیکتی لگوند آسه ما بو و سرایا سبزیان یا الهمبری وان جخوره کرستارگه. مالبات تاوی حواسار دشارتین زحمت دیجی. ویسی اکساج دیار کر گوان کون خوستیه لی کسی کون ندای وان و کس آلیکاریه جینا دوان. هر وها دبیجه جهکی گو او سری خوالی دینن نینه. بریا هدفه وانکاری خورکان شخوره پیدا بکن. لسم سوریشی روش همانه. سرحاتین خلق حرمی راستیا به هلوستیا رژیم دیار دکه. Yalnız depremin ilk birinci günü. کازم کناج گو گلک خزمین وی در دهجه ده جیانا خوش دستایه دیار کر گو پیدوین وان این وکی کن نهاتنه پیک آنین. کناج آنی زمان گو او 7 روژان تاوی باوی خوی آستانگدار دسر او سقاما زوستان دل در و مانه او گوت تو آلیکاری یک جسم سوره را نهات. پشتی چند روش دسر اردهجه را در باس بون آلیکاری هات لی تیر ند کر. لحاتای جی خمساری رژیم دست هلات دار خویاد که. لنافچه دفنیه یا حاتای گو پشتی اردهجین دست بیکه یه لمرعشه ده 20 سبات ده به پلیا 6.4 هشیا. هینا جی بصدان ولاتی بکنن. لدفنه احمد گوزلوغلو گو کن به دستوی نکتیه و جبروید سرای دمینه گود. محیان ها کس لورنتی تیه لشکر تنه دریده ده چنوتین. سلاوان لسروکه ما لأردوغان بکه. Seraydı burası. Sera, normalde serası. اف خمساری بویا سدما گوش بر سرمایه گله کس جیانا خوش دست بدن. کچا لطفیه یوجه گودایی کاوی اوش بنکاولان خلاص کری به سرمایه مر. لطفیه دیار دکه گو کچا خود بن باران و هوایا سار داوندا کر او گوت از 4 روزان لبنده مام کس نهاد. هکه مراکر بویا نخوشخانه یه و خلاص ببویا. Kanlar akıyor. Nereye gidecek, nereye gelecek? لإيران و روشتاتی کردستان دسلاتا طهرانی پلانک مترسیدار پیکتینه جهردان خواندکارین کچ دوام دکه جمار خواندکارین هاتنه جهردان هزار درباس کر تاوی ویکی جی دسلاتا طهرانی نوچین جهردانی رد دکه. لإيران إيريشن الجحرين لهمبري خواندكارين كج ده جي دوام كرن. بجدي إيريشن كوتي تخمين كرن بغازا جحري هاتنا كرن بدهان كچين
ji 26 dibistanan li seranserî welêt rakirine nexweşxaneyê. Hejmara xwendekarên jiniyên ji meha mijdarê ve bi jehrê ketine hezar derbas kir. Nîşaneyên jehrêbûnê pirsgirêkên nefesê, gêjbûn, serêş û westiyayî ne. Gelek Îranî difikirin ku ev êrîş ji bo girtina dibistanên keçan hatine kirin. Hikûmetê daxuyaniyeke zelal neze ku ev êrîş bi plan hatiye kirin yan na. Beşek ji xwendekar û malbat difikirin ku ev yek ji ber beşdarbûna keçan dixwe pêşandanê de weke tolhildanê ji wa têgirtine. Tora BBC jî bi dîmenên ambulansên diçin Tehran, Erdebîl û Kirmanşanê fikaran zêde dike. Diyek ji dîmenan de tê dîtin ku keçên li nexweşxaneyê têne dermankirin oksijên danîne ser devê wan. Di dîmenekî din de keç li ber deriyê dibistanê li ser peyarê rûniştîne. Zexta raya giştî ya li ser hikûmetê ji bo rawestandina van êrişên li bajarê Qumê yê başûrê Tehranê dest pêkirî jî zêde dibe. Dilêkolîna BBC Farsî de derketiye holê ku heta roja yekşemê herî kêm 830 keç bi jehrî ketine. Parlamenterekî jî got tenê li bajarên Qum û bi rojerdê heta roja sêşemê 1200 keç jehrî bûne. Kesên bi jehrê ketine radigihînin ku beriya nîşaneyê wan dest pê bikin bihna mandalin û masên xirabûyî digirtin. Serokê Lejneya Perwerdê ya Meclisê Alî Reza Mondê Safîdan ji Ajansa Fars re xivî û diyar kir ku di encama lêkolînên ku hatine kirin de di gaza jehrê de navaroka nîtrojenê hatiye dîtin. Lê Wezîrê Karên Hundir Wehdî Duh ev yek red kir û got heta niha ew di lêkolînên xwe de rastî tu gazeka kîmyawî nehatine. Dayîka ku keça wê roja sêşemê li navçeya Bardîs Anîzî Tehranê bi jehrê ket ji BBC re got. Keça min û du hevalên wê gotin wan weke ku dengek bihîstin. Piştre jî bêhnekî nexweşiya mîna plastîka dişewita hatiye. Piştî qezeya tirenê ya li Yûnanistanê li bajarên Atîna, Selanik û her wiha li Larsiyê çalakî hatin li darxistin di çarçoveya lêpirsîna qezayê de rêveberên rawastgeha tirenê jî hate bincavkirin. Xemgînî û hêrsa ji ber qezaya tirênê ya li Yûnanistanê pêk hatî dewam dike. Ji ber qezaya tirêna bar û ya rêwiyan jimara kesê jiyana xwe ji dest dayên derket sî û nihan. Piştî qezayê daxuyaniya îstîfakirina wezîrê gihandinê Kostas Kremlênes jî têrê nekir got hêrsa heyî bi dawî bike. Li welat piştî bûyerê sê rojan şîn hatiye ragihandin. Li bajarên Etîna, Selanik û Larînsayê xwepêşandan pêk hatin. Çalakiya gole Etînayê bi bejdariya nêzî hezar kesî li ber avahiya gobûyerên şirketa Hêlinc tirên lê hene hat li darxistin. Hatanî beşek ji xwepêşandêran kevir avêtin camê avahiyê û polîsan. Polîsan bi gaza îsotê bersiv da xwepêşandêran. Qeza dema gotirêna rêwiyan a bilez û bez û tirêneka barhilgir a li Hemariyê li nêzî bajarê Larîsayê li hev qelibîn pêk hat. Tirêna rêwiyan got nêzî 305 kesî têde bûn ji Etînayê diçû Selanikê. Ji ber şewata di beşê tirênê de hin cenaze bi zehmetî tê naskirin. Di çarçoveya lêpirsîna qezayê de rêveberê stasyonê hat bincavkirin. Dozgerî wê ji rêveberê stasyonê yê 59 salî bipirse û hewl bide got çawa du tirên di heman xetê de bi kîlometreyan çûne. Hate diyarkirin got rêveberê Qereqolê yê got bi îhmalkarî bûye sedema mirina wî ger sûcdar were dîtin dikare cezayê heta hetayî lê bê birîn. Lêbelê sandîkayên hestinî dibêjin got kêmasiyên ewlehiyê yên li ser xeta Etîna û Selanik bi salan tînin zanîn. Di nameyek vekirî de got meha bûrî hatiye weşandin, xebatkarên rêwiyên hestin diyarkirin got pergalên ewlehiya xetê kêmin û baş nehatine parastin. Serokwezîrê Yûnanistanê Kyriakos Mitsotakis derbarê qezayê de daxuyanî daw got. Tiştê got vê trajîdiyê derketî bi giranî îşaret bi şaştiya mirovî dike. Mitsotakis lê zêdekir got
اف قضايا ترینه یا ترسناک آ کارکترک به همپا و به تباهی وره لیکولین کرن. Ταυτοποιήσουμε τις ορούς. ارتشا روسیا ایریشی باجری زاپاروژیه کر سرکماری اوکراینی زلنسکی راگاند کو گشتی او بریندار هنه وزیر عدالت یه دولت نیجوین آمریکا جکوما چکدارین واگناری وکه سوجدارین شر بناف کرو گوت بلگین ده دستی وانده به تیری دیکه کو او سروک کما واگنر وکه سوجدار شر نشان بدن سرک وزیر آلمانی اولاف شولز جی بانک لی چینی کر کو چکان نده روسیه. شرل اوکراینات نوادم سال زوستانی ده به ایریشا چکن گرام پیک هاتو بو. هزین روسیا به همو هزی خوال روجهلاتا اوکراینا لسرکتن اکید گرن. روسیا تخوازه وی سرکفتنی زودترین دمده دست بخه. Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго і інші. Уряд, офіс, голова... سرکومار اوکراینای ولودومیر زلنسکی را گهاند که ارتشا روسیای بشهول باجار زاپوروژیای لآپارتمان که خستیه. ولودومیر زلنسکی لسر مجاری دا خویانیک دا اوگود داگرکران بشهول ناوندا باجر خست لآپارتمانا و خست. جبر ایریشی قاتن سسی 4 و 5 هلوشیان. роботи щодо цього. Бачимо ризики, знайдемо реагування. زلنسکی آنی زمان گو کشتی و بریندار هنه و خاباتین لگرین و خلاص کرنه دوام دکن. Ками захисту держави, військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка. لآلیه که دن سردوزگری گشتی دولت یکبویین امریکای مریک گارلاند سروک کوما چکدار روسی واگنر یوگینی پریگوژین وکی سوجدار شهر بناف کرد. Drugs and illegal guns. For example, last year, DEA and its partners گارلاند درونشتنا سنتوی درگهان که وزارت داده دوکولینا توان شر ان محتمل ده آلیکاریا اوکراینای کریه. وزیر امریکی گفت از فکرم گو سوجن پریگوژین کرن سوجن شرن. دبکو نگون جواب بری گو همو دلیل ورن برهف کرن از وکی دادگر وی یکی ببیشم. لی دوی دمیده از فکرم گوشتی را خوزیده تر دلیل هنه گوتنا من روا بکن. دنابوانده آنی ناگرتیان جگرتیگه هن روسیا ین لدونباسی جی. برینها سردوزگری اوکراینای آندری کوستین را گهانده بو گو کیف جبر سوژن شارل پرسینا تکلداری پریگوژین دایه دست پیکرن. На призначення мене на посаду генерального прокурора. دوینا بریداری و بریا آلمانیا جاره کدن پشتوانی خویش با اوکراینا دوباره کرد. سرک وزیر آلمان اولاف شولز لپارلمانتوی آخوی او ها گفت روسیا هیچ خوب سرکفتن کلشگری تحسبینه. لی افسر کفتنش برگو امو هفکارین خواه پیشگیری اوکراینای دومینن و پیک نیه. Mit Blick auf den Helsinki-Prozess der 1970er Jahre gesprochen. شولز دستی شانکر گو سروک روسیای ولادیمیر پوتین ناخوازه پرنسیپین خوب سپینه او آشتیه که عادل برای آدان و استندنان پیک وره. شولز اشارت به حلوستا چینه یا الهمبری روسیای جی کر و بانگ لوی ولاتی کر گو چکان نده روسیای. دناوا بیدنگی ده جبو کمین شریین لیمنی سوقاته که زیده یا چکان تیکرن هری داوی هزا دریای انگلیستان کشتیه که چکان داگرتی ده سسد کر ده کشتیه کوت ادعا کرن چک جه ایرانی بو حوثیین لیمنی دبرده چکن ده دشی تانکان جهنه هر وها پارچین موشکین بالستیک جیه خواه دوی کشتی ده دکره. یمن شر گوولات جهف خستیه. لآلیه که هزنگردای حکومت لآلیه دنجی آلیگرن ایرانه. لگوری داخویانیا هزا دریایی یا قرالیت 23 سباته بالا فرک کشفی امریکای لکندا و اومان کشتیه که بچوک آبار هلگر گوش ایرانی بار کری بودید. پشتی کشتیه خواست بر با آوین ایرانی و پاش ده بکشه جآلیه هزن انگلستانی و هاتن راوستاندن. ده کشتیه ده گلک موشک اندش تانکان و چک هاتن دست سر کرن. موشکن ایرانی یم به دحلاویتین بناف کرن هاتن دیتن. هات دیار کرن گو انگلیستانی درباره چکن گو هاتن دست سر کرن ده نتوین یک بوی آگاهدار کریه. لگور بریارن کنسیا اولکاریه ین شمارا 2216 و 2231
لسر چکین هاتنه دسته سرکرین داخوازا لی پرسینه کریه. ها دیارکرین گو دستوردانا لکشتیه لسر ریا گوبرش بو گیهاندنا بارن قاچاق بو حوسیین لیمن دهات بکار آنین هات کرن. امریکا دیعادکه گو دنواسی مهنداویه ده ایرانی 7 جاران بریا قاچاق هولدایا چک یانجی مادهین هشبر بشینه یمنی. نونرتیا نافدولتیه نتوین یک بویی تکلدار یمنی در راپورا خویان نه ایلون 2020 دراگهاند بو ولاتین روش آفایی وک فرانسا، امریکا، انگلستان، کانادا والآلیه دن ایران چک دانا آلیین شرعین لیمنی. حوسیین لیمنی ین ایران پشتگیریا واندکه جه ایلون 2014 و پایتخت صنعا او هن هرمین دن کنترول دکن. هزین کوالیسیونا به پیشنگی عربستان سعودی جه آدار 2015 و لدیجی حوسیان پشتگیریا حکومتا یمنی دکن. دشاره گو 8 سالن لولید دوام دکه ده نزی 377,000 کسی جیانا خوش دستایه. کریزا مروفی یا جبر شر نفخویی الیمن رودایی گهشتی آستم مترسی دار. بله روش بروش چین لهمبری تایوانی سرد به تایوانیا وی که دبینه جی دخوازه هزاخویا آسمانی خورد بکه امریکا یا به ریبریا تایوانی رد نوا دانوستاندنه که خورده یا بریارا فروتنا بالفرین F-16 یا بو وی ولاتی اری کرد. وزارت کاری درویا دولتین یک بین امریکا یل سر مشاری داخلین یک وشاند. وزارت دست نشان کرد که فروتنا 100 موشکین دیجی راداری او موشکین او این آسمانی هاتیا قبول کردن هاتا گوتن فروتنا به تواهی یا 619 میلیون دلار به وی استا پاراستنا آسمانی یا تایوانی اول کاریا حریم او هزا اپراسیون هفپار به امریکا رسیده بکن. موشک و علاوه کو د بالافرین شرگین F-16 امریکایی ده تینه بکار آنین جعالی شرکتین پاراستنی گن امریکایی و تینه هلبراندن. دی پایین کو اریکرنا فروتنا چکان به بستدما برتکین چینی کو تایوانی وکه بشکه جا آخا خواد بینه. وزارت پاراستنی یا چینی جبر فروتنا چکان بری قدخه اتحال و هنارده کرنی لهر دو شرکتین نابوری جزا سپاند بو. We expect Iranian authorities to thoroughly investigate. بله سناتویا فرانسایی بریاردا کد سردما داویا امپراتوریا عثمانیان ده لدجی آسوری اوکلدانیان جنوسایت هاتیه کرن لی حتی انها حکمت فرانسا پشتگیری ندایه و انسیاتیفی. بریا هلوشین امپراتوریا عثمانیان گل کمکجی پیک هاتن. جه سال 1915 حتی 1918 عثمانیان جبو قرکرنا گل آسور و کلدان گل کمکجی پیکانین. For the ruling UMP party, France's Armenian community, Europe's largest. اف قرکرن کترو جوان سیاتیفا دسپیکه لمجلسا بلند آسناتویا فرنسایه. پیشنومه بسرناوه ناسکرنا قرکرنا دسردما 1915-1918 آل دیجی آشوری و کلدانیان ده 8 سبات ده جالی 76 سناتورین پارتیا راستگر کومار پارز و هات پیشکش کرن. پیشنومه داوی رونشتن ده به سیاست دنگن اره هات قبول کرن. ده پیشنومه قانون ده و هات گوتن. حکومت فرانسا دنابرا سال 1915-1918 ده جالی دسلاداریا عثمانی و کمکوژی سرگون و جنابرنا میراته چاندی یا زیدتری ده 150,000 آسوری و کلدانیان وکه جنوساید قبول دکه. و قرکرنه باوایی که وکری شرمزار دکه. ده خواستن 24 نیسان وکه روژا قرکرنا آسوری و کلدانیان وره ناس کرن. Devam edeceğiz. Bağdat Büyükelçimiz zaten tüm mesaisini şu anda bu işe vakfetmiş durumda. Bunun dışında بردبکه وزارت کار درویا ترکیه تاج و بلگیج لدیجی پیشنومه برتک نشان دا و افتشتانی زمان. اف هولدانا ببنگه تو انجامه که بخور ناینه. سناتویا فرانسایه لشونا گو درسا دیرو که بده کسندن دویل دیرو که خواب نیره. لی حکومت فرانسا حتانها پشتگیری ندا پیشنومه ناسکرنا کمکوژیه. پشتی بریارا سناتویه نهاجی انسیاتیفه که به همان رنگی لمجلسا نتوی یا فرانسای روژوه. لیهی ندیاره پیشنومه بریاره کنگی بکبه روژه و مجلسه.
بله بینرین هیجم لوردگیجین داوی بولتن آخویا جهانی و دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد بخواه